Siyabingelela egameni kaJesu. Siyaxolisa uma sizoliphazamisa sezidijibile kodwa senziwa kushwa umusa kaNkulunkulu nathi esawufumana ukuba le ndaba esayithola asikwazi ukuthula nayo ngoba ngenzeka ukuthi usesikweni la unembuso ungena impendulo khona kodwa sizozama ntambama ukuletha impendulo kuwe ukuthi kungenzeka ukuthi uyabona izinto kuwe abantu bephithizela kusasa isonto benkonzweni ukuthi yini ekhathazela abantu kodwa engathi ungathathi ithuba lokusipha indlebe nje yodwa yokulalela ukuthi ungubani lo Jesu esikhuluma ngaye ukuthi uJesu lithe izwi yena ungumlamuli phakathi kwabantu noNkulunkulu lithi izwi lenkosi umuntu enqabele nomunye uyavela umlamuli kodwa umuntu enqabele noNkulunkulu ubani oyolamula ngakho siletha ubusa ntambama nathi esawufumana nathi sake sahamba sigwanguza nathi sake sahamba sididekile kodwa ukuba isikhathi besisikhona besingasho ntambama ukuthi umuntu uyasizakala impela abe isidalo esihle okudala kukhulu bese kuphele kuhle siletha umusa kuwe ntambama ukuthi bonke abasindona abathatheleyo nangu uJesu uyaphumuza ngeqiniso ungeza neno uma noma ngabe unesifo uyagula uzotshaya mhlawumbe sewuhambile unezinto isimo sakho singalungi kodwa ungasondela sikubeke izandla mawuvuma ubone ukuthi ayikho into ezokwenzeka empilweni yakho bawuveza nesimo sakho uzosibika sihambe naso ubone ukuthi impendula izofuna kuseka yini uJesu yena yedwa usiza umuntu opheleleyo ahambe ekhululekile engokhululeka impela uyawafika uJesu uMongameli lelinye ilanga hayi Mongameli ikeli indoda ihlale iminyaka engaphezu ko-30 ingakuthola ukusindiswa njalo ngesikhathi esithile bayafika abantu bayingenele bangene echibini basinde kepha yona iloku ihleli waze wafika uJesu ngelinye ilanga wayibuza ukuthi uhlaleleni la awufuni yini ukusinda na phakathi kwasemhlabeni sizobuza namhlanje ukuthi asifuni yini ukusinda nangu uJesu simlethile namhlanje ngenxa yokuthi abantu bayangena bathola imisebenzi abantu bayangena bathola amathuba wena uhleli awufuni yini ukusinda na namhlanje uJesu ibuza kanjalo izofundisi le ndoda iyaphendula ithi mina anginamuntu ngizonibuza phakathi ukuthi ngabe ninayo yini uJesu ozothi bayeqhamuka futhi ukuthi awufuni yini ukuthi izinto zakho zikhuphuke namhlanje siletha uJesu ozokhuphula impilo yakho uJesu ongasekanamali uJesu ongafune bribe yakho kodwa uzobuza into eyodwa ukuthi awufuni yini ukuphila awufuni yini ukuthi inkingo nayo ixazululeke namhlanje emhlabeni siletha uJesu ukulina namhlanje ukuthi azokhuphule yakho impilo salam wathola
alikho iqanda lakithi lala ehathi wena ulasibona sisebenza ubona yonke le nkinga Mongameli uthi alikho ibandla manje sikhona kule kwezi sethu umfundisi ukuthatha inamba yami nokuthinta kuxhumanise nabo ngoba sekhaya Mongameli Baba egameni likaJesu uyawenzela nababa ukuthi inkosi isikhathi sakho esifanele uthumele iy'nceku zakho ukuba nkosi sizolanda uNkulunkulu umphefumulo wakho ofunayo kuwe uNkulunkulu wethu ongcwele Baba siyabonga ngalo mntwana wakho Nkosi ozivezayo othe ngoyedwa uphendulayo izulu lonke liyasibonga uNkulunkulu wethu ongcwele siyabonga namandla ukuba Nkosi aphefumule kweyazi Baba namandla isakho sakho phezulu ngaphezulu uNkulunkulu wethu ongcwele ukhanyise ngokhanyiso lakho uNkulunkulu wethu ongcwele usikhoneni ngalo ngobele zonke izinto uNkulunkulu angabhekana nazo emhlabeni uNkulunkulu nabantu bonke ngoba bothe asikhali basilelela abantwana bakhe siyophumelela wathi nolumele esikhulelayo uyokwahlulela uNkulunkulu nabantu bonke mbusisa umntwana wakho umenza namathele njalo kuwe afakaze inkosi kwakho bahlangane nayo ukuthi inkosi kumngenelo sisebenzisaleni kwadlula inkosi ababegulukhadi babona wena Nkulunkulu siyabonga baba wethu ongcwele ngoba inkosi wethu egameni likaYesu